Mu muganda w'ukwezi gushize kwa gatatu bamwe mu banyekongo bari bitabiriye inama y'ishoramari muri Afurika izwi nka CEO Forum bifatanyije n'abanyakigali mu muganda rusange wabereye Nyanza ya Kicukiro. Perezida wa Repubulika Paul Kagame wari witabiriye uwo muganda yashimye abawitabiriye ndetse asaba abanyarwanda gukomeza uyu muco mu bihugu bigize akarere u Rwanda ruhereyemo, by'umwihariko akaba yaranashimye abashyitsi bo muri Kongo bifatanyije n'u Rwanda mu gikorwa cy'umuganda ndetse ashimangira ko ubu bufatanye bwabo bw'abanyafurika bose. Ubufatanye nibwo dushaka mu Rwanda no muri Afurika y'Iburasirazuba no muri Afurika yose. Niwo muco wacu, niyo dukwiriye gukoreraho, niyo dukwiriye kugenderaho nk'abanyarwanda, nk'abanyafurika. Hari bamwe mu banyekongo bari bitabiriye uwo muganda wo ku itariki ya 30 z'ukwezi gushize. Bishop José Rachid yari mu itsinda ryari mu Rwanda, akaba kuri urwego rushinzwe isuku n'isukura muri Kongo. Ni urwego rwashyizweho na Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi mu minsi mike hamaze agiye ku buyobozi bw'iki gihugu. Madame José Rachid asobanura ko bishimiye intambwe u Rwanda rwateye mu bijyanye n'isuku, ari niyo mpamvu bashaka kuyigana. Première chose qui nous motive vraiment chez nous ici à Kinshasa, c'est cet espoir de voir la RDC Congo devenir propre comme le Rwanda. Ikidushishikaje hano Kinshasa ni ukubona Kongo ifite isuku nk'uko u Rwanda rumeze. Twe twigereye mu Rwanda twarabibonye. Twahisemo rwose ko igihugu cyacu gitera intambwe nk'iyo u Rwanda mu isuku. Kuko tuvugishije ukuri, kuri twe n'ipfunwe, kuko isuku muri Kongo ni ikibazo gikomeye. Twese turabyifuza kuko twumvise Perezida wacu abitwibutsa ko u Rwanda ari icyitegererezo muri Afurika. U Rwanda rugomba kuduhugura, rukaduherekeza. Niyo mpamvu buri wese abigize ibye. Kandi twizeye ko u Rwanda ruzadufasha tukagira isuku nkabo. Et accompagnateur, c'est comme ça que vous voyez tout le monde motivé. Donc espoir que le Rwanda va nous aider aussi à devenir propre comme eux. Kugeza ubu sosiyete zikora ibijyanye n'isuku muri Kinshasa zingana n'150. Gusa ikibazo cy'isuku kiracyari ingorabahizi mu bice bitandukanye bigize uyu mujyi. Ibintu abasanzwe bafite amasosiyete akora isuku bahuza no kuba bituruka ku myumvire y'abaturage ikwiye guhinduka. Notre souci c'est d'abord d'être dans la population, que la population comprenne l'importance. Ikibazo kidukomereye nuko abaturage batumva neza kubungabunga ibidukikije cyari cyo. Ni ikibazo gikomeye kuko turakora, dufite abakusanya imyanda mu ngo ikegeranyirizwa habigenewe, hacungwa na leta, ariko iyo abakubura basubiyeyo basanga abaturage nta cyahindutse. Hakwiye kujyaho amategeko agenga isuku, abantu bagakurikiranwa biturutse kuri iki kigo gishyizweho, tugakurikizwa kugira ngo isuku ibe umuco. Soit mise en place et que les suivis soient corrects pour permettre que le secteur soit réellement correctement assaini. Pour les experts, je suis très content comme ils sont là. Je demande à ceux qui puissent nous donner. Twishimiye kuba turi kumwe n'abanyamwuga mu isuku. Ahubwo ndasaba ko baduhugura birushijeho. Kuko nkatwe nk'imyanda iva mu macupa ya plastike ntituzi uko twabigenza ngo yongere akoreshwe. Nta nganda ziyatunganya dufite. Rero ndifuza ko aba bantu badusobanurira nkatwe dusanzwe dukora isuku. La chose qu'on puisse mieux faire, qu'on puisse nous apprendre. Ubwo Rwandair yatangizaga ingendo zayo Kinshasa mu cyumweru gishize, amwe mu masosiyete akora isuku ndetse n'urwego rushinzwe isuku n'isukura muri Kongo bahuye na bamwe mu banyarwanda kugira ngo bungurane ibitekerezo ku buryo isuku yanozwa muri Kongo hifashishijwe urugero rw'ibyakozwe mu Rwanda muri uru rwego runatuma rushyirwa ku mwanya wa mbere mu mijyi ifite isuku muri Afurika. Jean Claude Mutuyezu, Kinshasa.